Hona jwale ho na le bana ba bang ba neng ba bapala tsudi. Ho na le bana ba bang mona bao ke ba dileng ka bona go thwe ke bashimane ke banana ho no kopanwe kae go bapalwa papadi e bitsang tsudi. Ba ya tlunya mamma mono ela Kagiso monna bana o mamele Kagiso bana ba banana 17 years 18 16 go ya bapalwa huwa ha mamma go lo bapalwa tsudi ba tsola ba be sheleng an African Silverkal ba tsola ba be sheleng go ya bapalwa na o ka tsola wa tsamao tsotse ka ke ka tlung ke dikamereng mo bana ba rona ba bapalang papadi ya o tsola ba sale ba le sheleng ha ba tlameha ho bapala papadi ya hore ba tsebe di-computer ba tsebe di-coding ba tsebe robotics ha ba tlameha ho bapala robotics ba bapala militics bana ba rona ba bapala tsolitics ke eng yona ntho e bana ba etsang ha ba tlameha di be ho lo bapalwa mono ho etswa robotics ho etswa ntho tsena kaofela bona ba etsa tsolitics ba etsa maponaponatics e teng papadi jwalo gore ka tlung ho kwallanwe ho thwe ho ya tsolwa bana ba rona ba e bapala tsolitics ke thuto e kgolo ya lekeisheneng e bitswang Kaseology ke thuto e kgolo e bana ba rona ba e bonang e ba ithutang yona Kaseology. One of the main subjects ke Kaseology. Test ya bona ke tsolitics ke test bana ba rona ba di ngolang makeisheneng tšhaba sa bo rona tšhaba se setso hai